Lijepi pozdrav svima, dobrodošli u novi podcast, Moj posao podcast, dobrodošli u Relax Room. Ja sam Alen, a moj i vaš današnji gost je, pazite sad ovo, osnivač prve hrvatske Bitcoin mjenjačnice, jedan od utemeljitelja udruge za blockchain i kriptovalute, bivši stipendist i inženjer u nuklearki Krško, vjerni posjetitelj Motovunskog filmskog festivala i zaljubljenik u bonsai, Nikola Škorić. Nikola, dobrodošao. Hvala. Ova najava je bila onako prilično dugačka, ali zapravo ne ocrtava tebe u potpunosti. Mogli smo još neke stvari tu izreći i ostale su neke stvari neizrečene. Pa evo za početak, s obzirom da stvarno imaš široko polje interesa, puno toga te zanima, jesi li se možda posljednjih mjeseci još nečime počeo baviti, razvio neku novu strast koju bismo mogli dodati ovaj opis? Sljedeći put kad dođeš kod nas u goste da iskoristimo. Pa ne, nisam, obzirom da zadnjih mjeseci je ono što se u investicijskom svijetu zove bull run, znači nagli rast, ne nužno nagli, ali u ovom slučaju nagli rast cijene kriptovaluta, što je industriju u kojoj radim opet bacilo u neki spotlight i u potpunosti mi konzumiralo svo slobodno vrijeme. Obzirom da posla ima jako puno, stalno nam se javljaju potencijalni klijenti, stvaraju se nove suradnje, razvijaju se novi projekti i da, ovo je trenutak u principu koji smo čekali od 2017. to je 2018. kad je završilo zadnje takvo razdoblje. Pripremali se za to, tako da sad u potpunosti biti fokusiran na to što radimo. Je li se cijela ta priča oko tržišta kriptovaluta i tog bula, kao što si rekao, tog rasta, zakotrljala tamo u veljači u onom trenutku kad je Elon Musk objavio kako Tesla ulaže koliko, $1,5 milijardi u Bitcoin? Je li tada to sve krenulo? Pa ne, ja bih rekao da je to krenulo u biti još kroz 2020. godinu. Mislim, ako pogledamo cijenu i Bitcoina i ostalih kriptovaluta, vidi se da je rast krenuo tamo negdje na jesen 2020. Što je, za razliku od i sličnog takvog perioda krajem 2017. Ja bih rekao uzrokovano u biti razvojem događaja kroz cijelu 2020. kad su se u industriju kriptovaluta krenuli uključivati tradicionalne financijske institucije. Znači, prošli bull run 2017. bio je uzrokovan interesom, recimo to tako, opće populacije, što se kaže u industriji retaila, znači građana koji su kupovali kriptovalute koje je to sve skupa zanimalo. 2017. to nije bilo nekog velikog interesa od institucionalnih investitora, zato što je to sve bilo neregulirano, nesigurno, ovako, onako. CEO najveće svjetske banke JP Morgan Chase-a je davao 2017. izjave da je to sve scam, da se to koristi samo za ilegalne radnje i tako dalje. Onda je kroz 2020. Upravo JP Morgan Chase u prvoj polovici otvorio bankovne račune kriptomjenjačnicama, a zatim u drugoj polovici 2020. su njihovi analitičari dali pozitivnu ocjenu za kriptovalute, dali ocjenu da bi cijena Bitcoina mogla narasti do $150,000, što je, mislim, u tom trenutku bilo rast puta 100, jel? I tim pridobivanjem kredibiliteta i tim ulaskom tih nekih, recimo, najveći kriptofond na svijetu je dao neke podatke da su čak i mirovinski fondovi u SAD-u počeli kroz 2020. Ulaziti u područje kriptovaluta. Tako bih rekao da svi ti faktori su onda doveli do toga da je Elon Musk u drugom mjesecu obznanio tu investiciju, koja vjerujem da se dešavala u biti negdje kroz 12. i kroz prvi mjesec, ali ta Teslina investicija je u biti, ja bih rekao, produkt cijele 2020. kroz koju se sve to pripremalo. Znači, ona je reakcija na sve ono od prije. A zašto su onda sve te tradicionalne institucije, ti veliki igrači odjednom, nakon što su, kao što kažeš, 2017. tvrdili nešto sasvim suprotno, sprezali su se, nisu baš bili otvoreni za tu opciju ulaganja u kriptovalute, sada se to promijenilo? Pa, kriptovalute, skeptici, ljudi koji iz nekog razloga ne vole cijelu tu industriju, ne sviđa im se, imaju potrebu negativno govoriti o svemu tome, često uspoređuju kriptovalute sa manijom tulipana koja je postala u Nizozemskoj pred ne znam koliko stotina godina, kad je u roku od par mjeseci odjedanput su svi počeli kupovati neki tulipan i cijena mu je narasla puta 100 i krešala odmah, ne? Ono što bitno razlikuje tu maniju tulipana od kriptovaluta je da
kriptovalute nikako da krešaju skroz da umru. Ne? Moj prvi, nazovimo to tako, bull run je bio tamo 2013. godine kad je cijena kriptovaluta skočila, Bitcoina skočila čak preko $1000. I onda krešala 90%. Jel? I ja sam tek nakon tog kreša, kad je sve to palo na dno, sam ja osnovao Bitcoin mjenjačnicu, jer tad je meni bilo jasno da tu postoji budućnost. I onda kroz 13., 14., 15. i 16. Kriptovalute nisu nestale. Onda u 17. se desila ta eksplozija. I opet je sve krešalo za 90% u 18. I opet kroz 18. i kroz 19. kriptovalute nisu nestale, nego se ta industrija nastavila razvijati, primati investicije, javile su se nove tvrtke, nove usluge. I vjerujem da je tu onda postalo jasno da kriptovalute neće nestati i da cijela ta industrija i kriptovaluta i blockchaina ima jako, jako puno smisla. I u tom trenutku je onda vjerojatno postalo i najkonzervativnijim financijskim institucijama jasno da moraju ući to sve skupa. Da, oni su dosta dugo zapravo i čekali. Pratili su vjerojatno kako se situacija razvija i sad su očito uvjereni da tu postoji budućnost, kao što kažeš. Spomenuo si tu 2014. godinu osnutka Elektrocoina, pa možeš li se prisjetiti tih dana kako je tržište kriptovalute izgledalo tada, a još me više zapravo zanima kako su tada ljudi u Hrvatskoj, kad kažem ljudi, prvenstveno mislim nekakve financijske institucije, regulatorna tijela, gledale na kriptovalute, na Bitcoin, u kakvim si uvjetima osnovao tu firmu. Jesu li uopće oni tada znali što ti radiš, što ti sad to pokrećeš ili im je to bilo nešto sasvim onako apstraktno, kao što je bilo većini ljudi tada u Hrvatskoj? Pa bilo im je dosta apstraktno, da. Ja sam za kriptovalute saznao jer sam te struke, jer sam diplomirao na FER-u iz područja kriptografije i pratio sam područje kriptografije i naletio na cijelo to područje kriptovaluta. I kad sam firmu osnovao 2014. rijetko ko, ljude u Hrvatskoj koji su razumjeli o čemu se radi se moglo skupiti u jednu sobu, u jednu birtiju, tad su baš počeli meetupi, prvi, počeli su se ljudi družiti, taj community je bio jako mali. I kad sam razgovarao sa bankarima, naš prvi poslovni bankar nije znao što su kriptovalute kad sam došao otvoriti bankovni račun. Vjerujem da je bila slična situacija, ne mogu znati, ali vjerujem da je bila slična situacija i kod regulatora jer sam njima poslao dopise. Da, evo, ja sam otvorio tvrtku i ja ću sad baviti sa trgovinom kriptovalutama. Trebalo im je neko vrijeme da odgovore na dopis i odgovorili su da to se u principu od njih ne tiče. Ne? I takva situacija je bila sve do 1.1.2020. Kad je stupio na snagu novi zakon o sprječavanju pranja novca i onda je HANFA postala regulator za područje kriptovaluta u području sprječavanja pranja novca. Jel? Tako da sad mi imamo regulatora koji u određenom dijelu nadgleda poslovanje kriptovalutama, ali prvih par godina vjerujem da nije ih to ni pretjerano zanimalo, zato što je to bila nekakva sitna industrijica, par entuzijasta u Hrvatskoj koji se igraju time. Tako da prvih par godina smo mi, može se to čak reći, bili ispod radara i regulatora i bankara. Onda kako se približavala ta 17. Gdje su onda u bankama kriptovalute počele dolaziti, recimo to tako, na radar, pojavila se lagana agresija bankarskog sektora prema kriptovalutama, zato što je to jedna potpuno nova industrija. Zakon o sprječavanju pranja novca sadašnji zakon o sprječavanju pranja novca je pisan prije 2009. Kad se pojavio Bitcoin. Da. A Bitcoin je značajno drugačiji od svih postojećih dijelova financijske industrije, tako da se u bankama pojavila panika kako će sad, šta će oni sa tim Bitcoinom, jel? Tako da su nam banke onda počele zatvarati račune i mi smo imali ogromnih problema da nađemo banku sa kojom možemo raditi. Još dan danas jedna jedina banka od preko 20 banaka u Hrvatskoj se usudi
raditi sa kriptovalutama, premda je već recimo i guverner HNB-a na ovogodišnjoj Shift Money konferenciji održao jedan jako lijep i pozitivan govor o kriptovalutama. Premda smo mi sad regulirani od strane HANFA i tako dalje, znači regulatori su tu u principu puno brži i puno dalje su dogurali od banaka. Regulatori već pozitivno gledaju na kriptovalute. S druge strane, banke se još uvijek jako boje cijelog tog područja i eto, nadam se da će slijediti primjer najveće svjetske banke, a i mnogih drugih banaka u svijetu koje su prepoznale da je gotovo i da u to područje naprosto moraju ući, inače će zakasniti. Jel? Pa dobro, puno stvari mi kasnimo, pa nije ni čudo ni da za ovakvom jednom modernom tehnologijom da malo kaskamo. Ok, banke iz početka stvarno su bile tu zatvorene, međutim, ko su onda bili prvi klijenti, kako je taj posao tekao, naročito tijekom tih prvih nekoliko godina? Sada vjerujem da ste se, ne da vjerujem, nego znamo da ste se doista razvili, da ste prepoznati, međutim, iz početka sigurno to nije baš bilo tako jednostavno. Pa da, mislim, naravno u poslovanju svake tvrtke postoji cijeli niz partnera, ne? Neki od njih su naravno banke, neki su regulatori, a onda recimo imamo tu, na primjer, poreznu upravu gdje smo mi morali onda kontaktirati njih, pitati jel možemo mi dobiti neki papir da se na to ne plaća PDV, jer ne bi imalo smisla da mi na svaki Bitcoin još lupimo 25% PDV-a. Tako da tu je bilo dosta natezanja dok se nisu te neke osnovni framework za poslovanje posložio. A sa klijentima je u principu uvijek bilo najmanje problema, zato što naši klijenti su ljudi koje očito zanima napredna tehnologija, zanima ih nešto novo, spremni su očito i proučiti, informirati se. Ja sam u svim javnim nastupima uvijek govorio da molimo ljude da prvo ne ulažu novac koji ne mogu izgubiti, drugo da se dobro informiraju prije nego što ulažu, i to je vidljivo kroz našu komunikaciju sa klijentima da su to ljudi koji se jako zanimaju za to područje ulaganja i za te nove tehnologije. Tako da, rekao bi da situacija sa klijentima se nije puno promijenila zato što su oni oduvijek bili dosta informirani, dosta napredni, a sa svim ostalim, recimo to tako, dionicima u ovom našem poslovanju stvari su kroz godine polako napred. Na početku je bilo jako teško, sad sa regulatorima imamo izvrsne odnose, pa i porezna uprava koja nam nije direktni regulator, isto od njih dobivamo dosta informacija koje su nam potrebne za rad, kako je porezni tretman ovoga, koji je porezni tretman ovoga. Još jedini problem nam je sa bankama koje su konzervativnije od regulatora, što moram priznati da me dosta i začudilo. Prije 2 godine ste, čini mi se, proglašeni jednom od najbrže rastućih tvrtki malih i srednjih kompanija u Europi. Da. Koliko sad zaposlenika zapošljavate, koliko ljudi radi u Electrocoin? Sad moram vidjeti sa zadnjim zapošljavanjem, je li to 17, 18, ali da, recimo 20 sa stalnim suradnicima, recimo tako 20-ak ljudi, ali da, mislim, aktivno zapošljavamo, to je, obzirom da smo mi tehnološka tvrtka, vjerujem da vam je svima ovdje jasno da muku mučimo sa traženjem developera. Jasno nam je, poznata nam je ta situacija. Da. Tako da vjerujem da ćemo još rasti. A kakav kadar zapošljavate? Ok, developeri, tko sve tu radi, kakav profil radnika, koje kvalitete, osobine zaposlenika tražite? Pa, najveći odjel u našoj tvrtki je odjel operative. To su ljudi koji nadziru naše interne sustave, upravljaju našim internim sustavima i rade support, znači helpdesk komunikaciju sa klijentima. To su uglavnom naši poznanici, prijatelji, ljudi koji su regrutirani prije svega zbog našeg povjerenja u njih, jer oni direktno rade sa našim sredstvima, plus to je visoko stresan posao, obzirom da 8 sati se radi pod velikim pritiskom i tu u principu regrutiramo iz našeg nekog kruga. Zatim imamo nekoliko developera, i tu se trudimo, obzirom da se radi zbilja o složenim tehnologijama, radi se o tuđim novcima, radi se o sustavima koji trebaju raditi 0 do 24 bez greške, 1-0 viška.
Radi razliku. Znači, puno razlike između nas i banaka je u tome što naše transakcije su trenutne. Nema delaya. Nema delaya. Vi ako pošaljete bankovnu transakciju u petak popodne, iz jedne banke u drugu, doći će u ponedjeljak ujutro i tako dalje. Kod nas ne. Kod nas je to sve usred noći, tako da mi uglavnom zapošljavamo najkvalitetnije developere i tu nailazimo naravno na probleme kao i svi drugi koji pokušavaju zaposliti kvalitetan developerski kadar u Hrvatskoj. Tu su još i naš odjel prodaje, administracije, project managementa, kolega i ja u upravi. Imamo stalne suradnike za design, copywriting, social media, nekoliko još vanjskih developera koji nam pomažu za točno određene stvari, legal, računovodstvo i tako dalje. Dakle, šaroliko društvo. Jako šaroliko društvo. A što se usluga tiče, evo vidim da je jedna i na majici. Danas nećete zamutiti. Nećemo. Dakle, Pajcek je jedna od njih. Pa evo, što zapravo Electrocoin nudi svim svojim klijentima? Pa da, počeli smo sa Bitcoin mjenjačnicom 2014. koja omogućava jednostavno kupnu prodaju kriptovaluta. I na prvi pogled to izgleda kao užasno jednostavna usluga. Dođeš, klikneš, kupiš. Mislim, to je poanta cijele usluge da bude što jednostavnije. Ako želite kompleksne mehanizme trgovanja, onda se fino registrirate na burzu kriptovaluta i tamo imate razne opcije. Ako želite samo brzo kupiti, brzo jednostavno kupiti ili prodati kriptovalutu, onda je Bitcoin mjenjačnica tip usluge za vas, ali velim, izvana to izgleda kao mjenjačnica, pretakanje iz šupljeg u prazno, nije tak seksi, ne? Pa smo mi onda se odlučili pozabaviti nekim uslugama koje su, nazovimo to tako, i ponešto kompleksnije, to je recimo primanje plaćanja kriptovalutama, što se opet naslanja na mjenjačnicu, jel? I ispod haube u principu svu kompleksnost tog pejseka ili pajceka, kako ga mi zovemo od milja, nosi u principu ta mjenjačnica, ne? Ali da, eto, pokazalo se da kad pričamo o našim uslugama, mnogima je puno zanimljivija upravo ta usluga primanja plaćanja kriptovaluta. Recimo, najveći odjek smo dobili kad smo sa Tifonom omogućili da primaju plaćanje kriptovalutama. A to je nam manje od 1% poslovanja, u biti najviše se vrti na mjenjačnici. Drago mi da si to spomenuo, Tifon, odnosno općenito gdje je sve moguće danas plaćati u Hrvatskoj kriptovalutama, jer vjerujem da ljudi zapravo ni ne znaju što se sve može, odnosno gdje se sve mogu kriptovalute koristiti kao sredstvo plaćanja. Pa evo, spomenuo si Tifon, gdje je još otprilike? Znamo da neki restorani to koriste. Da. Restorani su sad nažalost zatvoreni. Mi smo se tijekom pandemije fokusirali najviše na web shopove. Najveći hrvatski web shop, Bazar.hr, je integrirao plaćanje kriptovalutama, zatim Funtura, IT, MP elektronika i tako ti neki više IT fokusirani web shopovi, to nam je bio fokus. Tu mislim da smo ih više manje sve pokrili. Sad smo se, kad smo vidjeli da pandemija polako popušta, opet malo više fokusirali na fizičke shopove, ali ja mogu reći da smo mi u principu tek na početku. Obzirom da, to se osobito vidjelo nakon Tifona, sad smo preplavljeni sa ponudama za suradnju, zato što su mnogi prepoznali tek u ovom sad bull runu zadnjih par mjeseci da to ima prije svega marketinškog smisla, a onda kad integriraju, onda vide da u principu neko to actually koristi, da se prometi i pojave. Tako da mi baš užurbano imamo sad u pipelineu neke dosta velika partnerstva koja bi trebala izaći kroz sljedećih par mjeseci, tako da se nadamo da ću do kraja ove godine na tvoje pitanje moći odgovoriti već i sad svugdje. Jel da, mislim da je upravo 2021. godina kad će se kripto u Hrvatskoj baš probiti u mainstream. Do sad u principu nije ni bilo dovoljno izgrađene infrastrukture. Naša online mjenjačnica je naravno zgodna stvar, ali recimo jako puno ljudi, 85% transakcija u Hrvatskoj prošle godine je bilo u kešu. I u Hrvatskoj ljudi vole keš, vole plaćati keš, vole držati keš i do pred par mjeseci postojalo je tipa 2 lokacije u Hrvatskoj gdje se mogu keš zamijeniti za kriptovalute. Mi smo tu situaciju dosta popravili u zadnjih par mjeseci, sad već mislim da imamo 7 lokacija širom Hrvatske, a vjerujem da u sljedećim tjednima i mjesecima će se značajno popraviti taj broj. Pa onda kad omogućimo ljudima da još jednostavnije kupe i prodaju
kriptovalute, vjerujem da će onda se pojaviti još više interesa i za primanje plaćanja kriptovalutama, tako da vjerujem da smo tek na početku. Ne, slažem se s time potpuno. To što kažeš, ljudi jednostavno navikli smo na taj novac. Pa sjećam se, pričali smo to i prije početka podcasta, 2009. kad se Bitcoin pojavio, sjećam se, meni je to bila 2. godina, 3. godina fakulteta i u tom trenutku, tih dana kad se ta vijest pojavila, znam da sam pričao s kolegama s faksa i bilo je pitanje hoćemo li to kupiti jer se tad Bitcoin nudio po stvarno nekoj smiješne cijene, ne znam uopće koja je bila, ali to je bilo nešto zanemarivo, pa smo rekli ma nema šanse, to je neki izmišljeni novac, virtualni koji iz igrice, nema šanse da se to jednog dana stvarno koristi u stvarnom životu. Ali opet da se vratimo recimo 100 godina unazad ili 150 godina unazad i da si tad ljudima rekao pa postojat će nekakve kreditne kartice, da ćeš ti moći plaćati online, naručivati neke stvari i oni bi tad vjerojatno slično govorili. A sada vidimo da je situacija potpuno drugačija, tako da, ali ono što te zapravo želim pitati, koliko jedan prosječni Hrvat, prosječna osoba u Hrvatskoj danas zna o kriptovalutama, pogotovo ako usporediš stanje s onim od 2014. kad si ti krenuo cijelu tu priču onako ozbiljnije, smatraš li da stvarno idemo nekim krupnim koracima prema tome da ljudi prepoznaju vrijednost, i ne samo da prepoznaju vrijednost, već da razumiju na koji način on funkcionira? Pa vjerujem da idemo velikim koracima naprijed, obzirom da usporedbi sa 2014. Kad nitko nije čuo za Bitcoin, sad su više manje svi čuli za njega. Barem to. Da. Pitanje je koga zna definirati i ko zna šta je to, ali nekakav name recognition postoji, ljudi su čuli za to. Meni osobno nije toliko bitno koliko je ko čuo za kriptovalute, da li ko zna šta je to, čemu to služi i tako dalje. Ono na što se mi fokusiramo od samog početka, od samog osnivanja tvrtke je korisnost. Znači, poanta Bitcoin mjenjačnice je bila da ljudima omogućimo da lako kupe kriptovalute zato što su ljudi to htjeli koristiti za nekakvo investiranje i tako dalje. Kriptovalute su s druge strane nastale zato da bi omogućile ljudima pristup. Naslov prvog Bitcoin white papera je Bitcoin Electronic Peer-to-Peer Electronic Cash System. Znači, elektronička gotovina, peer-to-peer znači da nije centralizirana, nego da ja to mogu... korisnika do korisnika. Tako je, ja mogu tebi poslati nešto što je kao elektronička gotovina bez da se to radi preko banke ili preko nekoga. Jel? I mi smo još jako daleko od realiziranja te vizije i to je upravo naš fokus sa Paysecom i sa uvođenjem plaćanja kriptovalutama. Da ljudima u principu damo tu jednu novu korisnu dimenziju. Trenutno ljudi u Hrvatskoj imaju izbor plaćanja na 2 načina. Prvi je papirnatim novčanicama, ja tebi dam 100 kuna i to je peer-to-peer, jel? Nitko niti treba znat da sam ja tebi išta dao, te transakcije anonimna i tako dalje, jel? Tih 100 kuna je moje bilo, sad je tvoje i ne znam, ako ti trčiš brže od mene, ja ti to ne mogu uzeti, to su zbilja tvoji novci. Drugi način na koji ti ja mogu platiti je onda karticom, bankovnom transakcijom, PayPalom, ali to je sve u principu nekakva bankovna transakcija. Da, ide preko nekog sustava. Ide preko nekog sustava, da. Ali to je elektronička transakcija, tako da, tipa, ako meni moja baka hoće poslati iz Splita 100 kuna, sve što može dati šoferu u autobusu, da to još uvijek funkcionira. To još uvijek funkcionira, da, ali to je onda opet taj nekakav peer-to-peer. Ono što kriptovalute omogućavaju je electronic peer-to-peer, electronic cash. Znači, kriptovalute koje imate na svojem novčaniku u mobitelu se nalaze samo u tom novčaniku. I ja da bi ih poslao ne treba mi ničija dozvola i ne trebam koristiti ničiju uslugu neke banke ili nečega. To je transakcija koja je jednako peer-to-peer kao i kad ti ja dam novčanicu od 100 kuna. To je transakcija između nas dvojce i potrebno je samo da imamo pristup internetu i baterije u mobitelu da bi tu transakciju mogli izvesti. I naravno zato postoji taj ogromni rizik od pranja novca i zato i banke regulatori su jako osjetljivi oko svega toga. Ali činjenica je da 85% transakcija u Hrvatskoj se radi u kešu, znači i Hrvati, ali i Slovenci, i Austrijanci, i Njemci, cijeli Balkan i tako dalje, ali i Japanci obožavaju keš. Japan je visokotehnološka nacija u kojoj kad dođete u dućan imate tamo visokotehnološke mašine za primanje gotovine, zato što naprosto Japanci vole keš. Tako da mi Hrvati tu nismo iznimka. I vjerujemo da su kriptovalute upravo tehnologija koja će omogućiti nacijama kao što su naše da i dalje koriste keš,
gotovinu u smislu novac koji je samo tvoj, novac koji ti kontroliraš, ali da ga koriste elektronički. Jel? I zato vjerujem da je vrijeme kriptovaluta u principu tek ispred nas. Jel? Sad si stvarno zvučao onako kao što su te predstavili u jednom ranijem podcastu gdje si bio, moram si to naći, to sam si negdje zapisao, tamo su te predstavili kao nuklearni evanđelist digitalnog keša. Ovo je bilo baš opis, to zvuči moćno, ovo jako dobro zvuči. Ona naša najava je bila dugačka za tebe, ali ovo nismo mogli nadjačiti. Se slažeš s tim opisom? Ja sebe ne vidim izvana. Ali ok, mislim da ste dosta dobro opisali. Dakle, i dalje volimo, to je stara ljubav između nas i novca, još kad su vjerojatno bili neki zlatni novčići, volimo imati nešto opipljivo u našim rukama. Međutim, jedan od razloga zašto si pokrenuo cijelu tu priču i sa Electrocoinom, kao što si rekao, ali i sa udrugom o kriptovalutama i o blockchainu, zapravo pokušavaš ljude i educirati o tome i širiti tu zajednicu i danas je ta zajednica puno šira. Ne? Pa je, da. Sama zajednica raste baš grabi velikim koracima naprijed, zato što ljudi su uvijek imali potrebu za investiranjem. Ljudi su uvijek imali potrebu prepoznat nešto što ima budućnost i uložiti u to. To se najbolje vidi možda i kroz razvoj finteka u zadnjih 10-20 godina. Tipa pred par godina se pojavio taj Robinhood koji ljudima omogućava da sa 2-3 klika investiraju u dionice. Jer više nije potrebno otvarati ne znam koliko kompleksan brokerski račun. Ista stvar je i sa Revolutom koji sad omogućava investiranje u dionica. Ljudi su uvijek imali potrebu svoj novac staviti negdje gdje misle da će rasti vrijednost i kriptovalute su očito jedno takvo područje. Jel? Naravno, treba spomenuti da je to visoko rizično područje, jer kriptovalute su još uvijek jako nove. Ne postoji osiguranje depozita, ne postoji nikakva vrsta osiguranja kod ulaganja u kriptovalute, ali da, cijela ta industrija i cijelo to područje ulaganja je pobudilo veliki interes na početku tehnoentuzijasta, a sad recimo to tako širokih narodnih masa i zato ta zajednica brzo raste. Ime, naravno to veseli, i sa poslovnog stanovišta, zato što imamo više klijenata i tako dalje, ali i zato što to validira našu ocjenu da kriptovalute imaju vrlo snažnu budućnost. Jer da se sve ugasilo 2018. i da su naprosto svi odustali kao kriptovalute su scam, to bi bila jedna drugačija budućnost. Jel? Ono što se desilo kroz 2018. je da mene niko nije zaustavio na ulici i rekao vidiš cijene, sve je propalo, ljudima si prodavao maglu, ovo ono. Prvo, mi nikad nismo se trudili prodavati ljudima kriptovalute, dođite, kupite, nikad to nismo radili, jel? Ali unatoč tome što to ljudi ne znaju, nikad niko nam nije prigovorio vi ste nam prodali maglu, nego svi su je govorili prepoznajemo vrijednost tehnologije, cijene su pale, ali cijene nisu bitne, tehnologija je tu, jel? I mislim da taj rast community-a koji si spomenuo je upravo posljedica toga da se više ljudi prepoznaje jednu jako zanimljivu tehnologiju koja je mnogima je omogućila da se obogate, mnogima je omogućila da izgube jako puno novca. Na to nikako ne smijemo zaboraviti, na sve propale brakove, depresije i tako dalje, prosjačke štapove, jer su ljudi dizali kredite i ulagali u kriptovalute, što je potpuno besmisleno, jel? Ali mislim da upravo ta tehnologija koja se nalazi u pozadini, koja ljude jako uzbuđuje, onda dovodi do tog dosta snažnog širenja naše zajednice, čak i u vremenu dok cijene padaju. Sad, nakon svega ovog što si ispričao, postavit ću ti pitanje koje vjerojatno najmanje voliš čuti, s obzirom na visoku rizičnost, s obzirom i na potencijalno veliku zaradu, ali i gubitak, razaranje brakova, depresiju i sve ostalo. Sigurno te ljudi pitaju, pa da li onda trebamo li uložiti u Bitcoin, što misliš, što će se događati sljedećih mjeseci i što onda ti odgovaraš? Odgovaram da ja nemam kristalnu kuglu i da imam, ne bi sad bio ovdje, nego bi se čuli prek Zooma sa Maldiva ili tako nekud, ne? Ulaganje u kripto, da, mnogi su zaradili na ulaganju u kriptovalute. Prvo, ljudi koji sam ja upoznao da su zaradili, uglavnom se radi o ljudima koji su već prije ulagali u dionice, koji su potrošili jako puno vremena da prouče, da se informiraju i nitko koga znam da se obogatio nije ulagao novce koje ne može izgubiti. Jel? Uglavnom se to radilo o izrazito odgovornim investitorima. Jel? Zato svaki put naglašavam tu rizičnost zato što
Mislim, ono, prije svega, ja se nisam, ne znam, Bog zna koliko obogatio na kriptovalutama, tako da najbolje znam koliko je to složeno i koliko je komplicirano i koliko se ljudi mogu lako navući, uložiti previše novca i onda se spržiti. Jel? Tako da ja uvijek kažem, ja mislim da bi svako trebao uložiti bar malo, isprobati tehnologiju, vidjeti kako to sve skupa funkcionira, zato što je interesantno, zato što je to tehnologija koja dolazi, tehnologija budućnosti. Nikako ne uložiti novce koje ne možeš u potpunosti izgubiti i ako se spremaš za ozbiljnije ulaganje, onda svakako detaljno proučiti u šta ulažeš i donijeti informirane odluke. Dakle, informira se i to jako dobro i uloži ono što ti neće previše faliti ako taj novac izgubiš. I evo možda pitanje za kraj, planovi za neku bližu, malo dalju budućnost. Vidimo sad je, rekao si, bull, sad je stvarno tržište, iako se onako rasplamsalo, imaš puno posla, ali evo do kraja godine imaš li neki plan privatno, poslovno, nešto veliko što spremaš? Pa da. Pripremamo razne iznenađenja kroz ovu godinu, ali da sad govorimo o njima ne bi bila iznenađenja. Slažem se. Duboko sam uvjeren da naša suradnja sa Tifonom, koja je dosta lijepo odjeknula, neće biti naša najveća vijest ove godine i da nas čeka cijeli niz i takvih partnerstva, ali i novih usluga koje pripremamo, za koje sam siguran da će još više približiti kriptovalute prosječnom korisniku u Hrvatskoj, olakšati mu život, a i pogurati cijelu tu tehnologiju i industriju naprijed. Ništa, veselimo se tim velikim vijestima koje predstoje. Nadam se da će ti oni omogućiti da nam se sljedeći put javiš Zoomom s Maldiva, pa da ćemo i na taj način komunicirati. Možda nas i pozoveš. Možda, vidjet ćemo. Nikola, puno ti hvala na dolasku danas. Puno sreće u daljnjem radu i evo, dragi gledatelji, to bi bilo sve za danas. Do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav.